Ezenengubo bese ngiyakhumula ke impahla manje ngisaba ukulala ngalezi impahla lezi manje zinegazi lo muntu lo kuyena engimbulele ngithi ngiyikhumule lezi impahla lezi ngisale ngetrunk ngilaleke la shuthi ngisale bayixoxela bona la sebedakwe ungavele sesiqedile ukubhema sonke bayixoxela bona bayinambuzelela la njengoba bebhema beyidakelwe iwunga manje mina ngithule nami ngidakwe yoniwe kodwa manje ngithuli mina ngiqwashile mina ngoba ngicabanga lento eyenzekile AQ lapha ngasekhaya lento engiyenzile nokuthi ade sengijahwa futhi vele namanje ngicabanga nabantu ade bengijaha yonke lento le shuthi lapho njengoba ngihleli kuthe seko 12 nje isikhathi seko 12 kanje like ngathi imina vele umuntu oqwashile vele olalele yonke into ukuthi kwenzakalani yabo shuthi ngizwe kuShinokhi hayi ukuthi ikhala la esihleli khona la kuleli iphara ikhala la kumakhelwane kumfethu Ndu lokhu uyena onginokhelile le Nokhi le nje obisho le Nokhi le kunalo mfethu lo nina bendlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalelo lo muntu omemeza ngathi yakhalelile uthi igula lika Jama lichithekile nina besiqhwaga bathi siyadla sizodlobele sibeke isihlanga emadolweni awu nina bendlovena amandla nina bakambudu bomvu nina bakashishiliza ngediduko elimaholo limhlabela imbedule awu madoda nina besiqhwaga Lobingelela uProfessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu olukuchungechunge le ethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke besilandisa kabanzi bawela kanjani ezidakamizweni ingqinamba izidakamizwe ibafaka kuyo izidakamizwe into eziyinkinga ngayo azifaki kuphela lo oyibhema enkingeni kodwa zizeyifaka umndeni zifake nomphakathi ukubanjwa kwenkunzi kwabantu yonke nje leso sibindolo sisuka ngumuntu oyedwa osuke seyidakamizweni ngakho ke uma sisuke sizoqwashisa sikhuluma nje sijula singena ezimpandeni zazi idakamizwa ukuthi umuntu zimhambisa ibanga elide kangakanani zimfaka ehlathini mangabe kungowesifazane useyidakamizweni ngiyafunga akekho umuntu wesifazana oseyidakamizweni ongakaze edayise ngomzimba ngoba ukuphela kwento eseduze nemali ebona abanayo umuntu wesilisa oseyidakamizweni akekho ongakaze agange ngabe uyantshontsha ngabe ubamba inkunzi ngabe wenzani kodwa khona ukungcola okwenza ukuzogcina uthola imali ngakho ke mawungafisi ukuzithola ungaphansi kwazo zonke lezi zimo kubalekile ukuthi uhlale nohlelo lethu iMPTV1 kakhulukazi abazali nabantwana ngoba uhlelo luhlomisa abantu abadala ukuthi umntwana ukhula kanjani lihlomisa abantwana ukuthi umntwana umlalela kanjani umzali wakhe nothisha ukuze azokhula aphumelele abe indoda noma bonkosikazi noma be umholi wakusasa wakulelizwe kuyakuthiwa ke inkunzi semathuleni kodwa amathole mayikuthi anenkinga shuthi kusasa lesizwe likhali ilonda njengoba bengishilo ngoprofessor bafo kunjani kade sinawe ku episode 1 nje manje sino episode 2 sagcina noma sigcine lapho khona usuhleli namaphara ubalekile kade umphakathi uthi yakusuculuza usuhleli laphana sibe sesivala lapho mongabingelela nje kancane ukhumbuza umbukeli ekhaya ukuthi ubalo esikhuluma naye bese uqhubeka lapho ogcina khona bafu njengoba ngangishini nasekuqaleni igama lami nguAyanda ngwakashezi yebo ngisuke esizindeni sakakhiwe emlazi kwezincane lapho engikhulele khona inkaba yami egqitshelwe khona nje ngisho ngithi ngumthinsi okuyimilela khona kakhiwe kwezincane shuthi ngathi ngokuqhubeka nje kodaba lami ngingasho ukuthi la bengigcine khona isigcine sikaPhi emlazi la bengihleli ngafika khona umngane nami ngimfica nentombi yakhe wase njengoba sasesiphuma le emlazi ke wangicela kulamaphara la umakhelwane iphara lo umakhelwane nje le duze nakubo lela ngicelela kulona ngoba saphema saqeda nabafethu base beyangishiya ke yabo esentsheni usungicelelile la kufethu ngathi ngisele amaphara wase yangitshalo fethu eyiphara ukuthi hayi uzwile istory sami yabo ngase lithi nami hayi bafaya ngiyakuzwa wathi hayi ayikho inkinga fethu ngingalala la wasemva lokho ngikhiphela ipontshi wangidlalela phansi wangidlalela bona namaphara la awu2 lawa afikile la kuyena azobhema kuyena abuya lale la kuyena bazolala embedeni mina ngidlalele nje phansi bese ke sekumele ngilaleke nginikeze nengubo bese ngiyakhumula ke impahla manje ngisaba ukulala ngalezi impahla lezi manje zinegazi lo muntu lo kuyena engimbulele ngithi ngiyikhumule lezi impahla lezi ngisale ngetrunk ngilaleke la shuthi ngisale bayixoxela bona la sebedakwe ungavele sesiqedile ukubhema sonke bayixoxela bona bayinambuzelela la njengoba bebhema beyidakelwe iwunga manje mina ngithule nami ngidakwe yoniwe kodwa manje ngithuli mina ngiqwashile mina
ngoba ngicabanga lento eyenzekile Q lapha ngasekhaya lento engiyenzile nokuthi ade sengijahwa futhi vele namanje ngicabanga nabantu ade bengijaha yonke lento le shuthi lapho njengoba ngihleli kuthe seko 12 nje isikhathi seko 12 kanje like ngathi imina vele umuntu oqwashile vele olalele yonke into ukuthi kwenzakalani yabo shuthi ngizwe kuShinokhi hayi ukuthi ikhala la esihleli khona la kuleli iphara ikhala la kumakhelwane kumfethu Ndu lokhu uyena onginokhelile le Nokhi le nje obisho le Nokhi lo kunalo mfethu lo okuyena ohlalele oloke khona njalo kule story sami lesi lo mfethu lokhu uyena ngisho ukuthi lo mfethu uyena owabomthelela ukuthi ngingene ensangweni uyena futhi wabomthelela ukuthi ngibheme wonke uyena futhi lo okuyena wayazi la kaphi kule ndawo le lo mfethu lo ngalapha ngasekhaya nje iround yonke uyena umuntu wayazi la ka Q nakhona wazi ngaye lo mfethu lo ekuthiwa uNtulu enginokuza kuyena lesifunda na esikoleni wazi ngaye ngenxa ukuthi lo mfethu lo unolwazi la gesi manje ufuna azokhanda le street light lesala kube sase singasakhanya lo mfethu wazi kanjalo ke la lapho ngangafuni mina ngoba ngazi ukuthi indawo yami le peace of mind engazi kahle ukuthi mangila kaphi akekho umuntu angasekhaya okwaziyo la mangize la kaphi ngiyazi kahle ukuthi peace of mind mangila ayikho umuntu lo mfethu kwasazi kanjalo nakhona wamthembiswa ukuthi ngoba vele naye iphara ngekayenza into errong ngathi uzohamba kule case uyena umuntu owakwazi ukuqondisa umuno lapha ngasekhaya ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi njoba ngingatholakali kule case yami njoba sengibulela umuntu ukuthi mhlawumbe ngikaphi manje njoba de sengijahwa nje ngiyolanda izinto ekhaya mhlawumbe ngikaphi manje sho njengoba bekuShinokhi nje lapha kantu ngithulise labafethu mina lapha bafethu anehlisa kancane umsindo laba amaphara abasembhedeni njengoba bexoxa ngicela ufethu ehlisa irate ngoba irate ayidlalela phansi vele idlala kahle uthi akayehlise nje ayicishe ayebethula umsindo ehlise nerate beze ukuthi hey naba abantu ngempela bayanokha lapha bangqonqozela uNdu lapha qho wendu muphu ayanda muphu ayanda ngitshela abafethu labo ngabafethu bathi mina bathi angirili kimi mina hayi ngiyaphuma ngoba manje angazi mhlawumbe uNduma igcine evulile lapha yabanjwe ngesicima kancane mhlawumbe angakhomba ukuthi ngila bayitshela bafethu ngiyahamba mina kuyimi manje ngiyahamba uthi why hayi okay mfethu kodwa-ke ngiphuma ngithi hayi relax ngithatha ibhluke ngithatha iskipa ngithatha ijacket ngizona izinto zami yabo ngingayigqoki nophaqa ngibabambe ngesandla kodwa ngicela ukuthi ngimtshela ukuthi akacishe ugesi la acishe ugesi ngoba ngenzela ukuthi mayicishe ugesi ngoba isebusuku ukuthi mayevula umnyango ungabonakala ukuthi khona umnyango ovulwayo ukuthi awuvule nje umnyango ungabonakala ucishe ugesi bese ngiyambiza ngimtshela ukuthi awuvule wena lo mnyango obo wakho ngenzela ukuthi ungakhala ngoba phela wena owazi umnyango wakhe ukuthi uvulwa kanjani awuvule kahle umnyango ungakhani mase uvulile kahle ngimtshela ukuthi akacezu mase yacezu mase ngiyasondela emnyango ngibambe impahla ngesandla ngilunguze ngapha eceleni mangithi ngiphinde ngilunguze ngala ngibabona abawu2 bamile ngala yilo mfethu lo uyena ozili wazoqondisa umuno nomunye umfethu wangasekhaya naye owake waboshwa nje naye kakhulu yabo bizilo zoqondisa umshundi nje obeme ngala ucashile kahle ucashele lo mfethu lo uNdu lapha mawukuthi uyavula shuthi angamboni yabo shuthi angamboni ngama vele ngiyazi vele ukuthi umunye umuntu owazi la yilo mfethu lo yawo yilo yafethu lo ya yena owazi la kaphi hayi shuthi khona lapho ke njoba ngibabona bemile ngala mangiqalazala ngibona ukuthi akukho umuntu bese ngivele ngiyaphuma ngibaleke ngishona ngala kusho bona futhi laba bafethu laba nje abemile kuthiwa nangu ayanda nangu babesebela bengijaha ukuthi le ndawo lesikuyona la kaphi like ngathi indawo esezakhiweni manje sekuyimxhasa manje lezi sikhathi akusayimjondolo kuleya ndawo manje sekunemxhaso manje sigijima kuyona ke imjondolo vele le ndawo ngiyazi yonke vele ngoba ngijwayele ukuza la kakhulu la kaphi soze sihamba khona naye uNdulo yangakhona la yabo ngiyazi yonke shuthi ngibadake ngigijime lapho ngithi ngizagijima lapho kunanamatshe phela khona la kini wavele isemjondolo ngithi ngivele ngiqhuzuke mangiqhuzuka lapho ngiwa phansi ukhasha uphaqa hodwa ngisale ngibamba uphaqa hodwa ngimali ngiyawuqalaza ngubone ngisale sengulahla kwayona lo ngisale ngigijime sengiphethe ijacket neskipa ngigxumele kwenye indawo esezantsi mangigxumela nakhona njengoba ngigxumela nguyi full speed khona ngifike nakhona ngivuke edustini mangivuke edustini khona kufike kusala iskipa ngiphethe ijacket mangisukuma ngiyithatha nje ngibaleka ngibe ngizwa kube khona uzi la emva kwami usikhona ogxuma uyangijaha ongilandela ngizi hayi ngibaleka mangibaleka sengibaleka kwindawo njengazuthi indlela ezulu iqondile ezantsi kanje umhoshe ezantsi imizi nje vele esigijima eduze kwayo mangibaleka ngithi
ngikhumbula le ndlela engibaleka kuyona iyaphela phambili ngithi ngisacabanga lokho ukuthi le ndlela engibaleka kuyona iyaphela phambili ngivele ngiqhuzuka la ngaqhuzuka khona lapha ngaqhuzuka ngithi sengiyayinikela ngoba ngaqhuzuka ngaflya ngandize emoyeni ngasacazela phansi mangisacazela phansi ngashayeka nje nala ngahuzuka nala ekhaleni ngahuzuka aqhuma nala umlomo la ngangithi ngiyayinikela like lapha yabo ngasukuma kancane ngisukuma ngizwa futhi nala ukuthi ngiyasindelwa baningi labantu laba baningi mangithi ngiyaqalaza njengoba ngisukuma kancane ngiqalaza le ndoda engithe mangigxuma lapha ngisukuma ngithi naye ayiqhuma ithi zila emva kwami mase ngiqalaza nje ngiyayinikela ngithe mangithi iqala hawe mankosi yami uNkulunkulu emuhle njalo nale ndoda iwile naye iqhuzukile iyawa naye lapho angiba ngisasukuma ngoba nejacket yami yasalisisala khona lapho ngavele ngasale ngoba ngiwe like endaweni nje ezantsi kanje umhosha ngavele ngasale sengirola ngiginqa kanje ngomzimba ngirolela ukuye ezantsi manje lapho njengoba ngirola futhi ngizama ukuvuka ngibe ngizama ukuvuka futhi njengoba ngirola la ngivuka shona ezantsi lesengihuzukile ke lana la nasemadoleni ngihuzula na ukurola futhi ngishona ezantsi lemhosheni mangifela lapha emhosheni ngingemahlathi hlafa ngene emahlathi mangifike exhaphozi nje ngiqhaphozi ngezwe emva kwami hlafa le ndoda ila eduze nje bila eduze iphethe ummese futhi iphethe umbese omngaka nayo iphara lo fethu lo ngijaha uphethe umbese naye mngaka angilandele eduze hayi ngingenela ngiphumele ko 4 room la mase ngiyophumela emgaqweni la omkhulu umgaqo obhenga sogwini esikoleni obhenga sogwini angijahe kulo mgaqo sesikhanyiswa ama street lights manje labantu laba sibabukela lapha phesheya bona vele basebumnyameni lapha emjondolo bayasibona yithina singababoni njoba sigijima la emgaqweni manje lo fethu ushaya nefiyo futhi leli fiyo la kahlahle signal yokunikeza labo ukuthi sesingakuphi manje yabo njobe ngijaha nje mise sifika kwindawo nje isiphambana nje umgaqo isiphambana i-cross road masifela kwi-cross road mise ngibe ngifike ngithatha u-left kule cross road le ngithi ngiqeda ukuthatha u-left ngibe ngibona ne-passage futhi la ka left kune-asal building ile eduze emgaqweni ngithatha le-passage ngingenela kule asal building ngicrawle kuyona kugcwele ama-desk nezihlalo ngaphakathi yabo kunyimfinyifa ngingene kanje ngingene ngicrawle phansi ngiyohlala lapha ekhona leli khona leli engihleli kulona nje ukuthi umgaqo la emva kwami ngigaqula emva kwami njoba ngihleli la ngiyayizwa le ndoda ila emgaqweni emva kwami iyahefuzela ayingazi manje ukuthi ngiphelele babe befika nalabo abanye labo abahamba nayo bebuye umshonisephi ngoba phela sekubonile ade umhlela into encane umshonisephi yabo athena mangazi yazi ngithema ngithi ngiyajika la love ledo ngisambona ukuthi upheleliphi ngiyabeza labo bayakhuluma ngiyabeza nabanye bayaqhamuka nemoto ziyabreaka khona la ngizwe nomunye abeshaya ubhusha uphansi ethi uhambe sisinda lo hey yabaleka lokho man hey uhambe kusinda lokho yabo ngithuli lapho ngithi ngisahleli khona la nakhona la njengoba kade ngiloke ngibaleka umoya manje njengoba ngizama ukuyibamba phala abantu bala emva kwami ngizama ukuyibamba umoya ungathi uyanqamuka njengoba ade ngigijima ngizama ukuyibamba ngiyahefuzela manje ngizama ukuyibamba lokho hefuzela ukuze bangangizwa umoya ungazi ukuthi uyanqamuka khona lapho ngabona into like ngangitshe uthi inyoka leyana ngangitshe uthi inyoka kule ndawo leyangigasha kuyona ngathi ikokorosho kodwa khona lapha angisengithi iyongishaya le nyoka le angisethi iyongishaya ngoba manje ngiyayibuka iyasondela lento manje ngiyacwebezela kanti amaphaphe ekho ngitshe uthi inyoka lento lokhu isondela kancane nje la isondela kancane hawu ngathula ngathi hawu Nkosi yami labantu bala futhi emva kwami ithe nje ngoba kuqhamuka nemoto ngizwe nabanye futhi ibhamu la amathophuzi ukuthi yazi labantu laba bebezongibulala ngempela hayi khona labo uthi hayi ngihlalele khona ngiyitshene la ukuthi yabo njengoba ngila manje ngiyophuma ngabo 3 ngalesikhathi lesebe ngithi ngiyohamba ngaso lapha kwabafethu lapha isona sikhathi engiyosuka ngaso manje la manje ngiyala ngiqinbileke manje ngigqoke nalesikhini sami lesesidabukile la ngihleli la zifike ngizoqhamuka imoto kukhala icaphe engathi bayahamba hayi ngithi hayi ngisuke la ngithi ngezwe hayi khona abasele khona abahambayo la abahlofayo la phinde ngizwe futhi kuqhamuka imoto futhi ngizwe ngathi hayi bangene emotweni ekukhala icapha yabo lento leyo ngibona hayi sebehambile hayi ngiqhubeke ngihlala nje seko 1 ngisahlele ngibona ukuthi ngiyagodola ngathi nezulu kunomoya manje liyaqala liyakhemezela manje nezulu ngiphumeke manje la engigashe khona ngiphume la le awusal building ngikuyona umuzi wakhona nawo la phezulu nawo nje la phezulu khona yabo bonakala ngiphumeke la ngiphathaziseke la ngiphathazise ngiyagodola manje ngiphathazise ngithola ijezi eluvinek yabo khona la nalo nje lidusty nje ngilivuvaye kabili kathathu ngihlabe egazini la ijezi ngathi likroshiwe
ngilifake egazini nalo ngiliqoke ngizwe ukuthi ayiyafana still umoya ngathi uyangena ngiqhubeke futhi ngiphathazise khona la ngibheke ngithole elinye ijezi futhi elinozip like engathi liwupholo neck lifika la yabo lide lifika ngisho emadolweni lona like ngathi lamajezi lawo ezalukwazi nje thole lona nalo ngiliphuruvayo kabili kathathu ngifaka kabili kathathu ngiliqoke uma ngiliqoka ke mase ngiqede ngihlala phezulu komada la kuneglass nje la ewindi la kunewindi la kule asphalt building kuyiframe kuphela khoma glass la asphalt building mase uba yileli passage le la kuleli windi lele ngene kulona mase uba umgaqo kuba nje bekukhona umuntu obeqhamuka ezolunguza la bengiyoza ngoba esethi nangu kube ukubanjwa kwami nje ngoba la engangicasheka kwindawo esobala angisosobala kakhulu kodwa ngenhlanhla abangangibona Shuthi lapho ngihlale la phezulu kwalabo mata ke manje ke nale jacket le ende ngigqokise le emadolweni iziyofika lapha emaqakaleni ngihlale la kulabo mata ngizwe manje nalapha kophozo kwami bapetukile ophozo ngiqhuzukile lapha nje badengiyo ngize nakhonza amakhaza ngimsukume ngiqalaze la ngibona ipillowcase phansi bona le pillowcase phansi manje ngiyalithatha hayi bekuyisiqamela kulona ipillowcase lina nezipontshi ezihlephukile phakathi ngithulule lezi zipontshi lezi ngiligqokisela enyaweni ngihlaleke khaya le khona le phela bengibhemile ngithi isikhathi uze kufika labantu laba bengijaha kuyihunga le ibuye futhi isithongwane ke manje so goofed laba behunga laba babuye futhi manje njengoba sengihleli la ngathi manje futhi kuyabuya manje futhi so goofed futhi babu kodwa manje ngizama ukuqwasha futhi ngingalali ngingathi ngoba sengithiwa nangu yabo ngiphaphama khona lapho sengizama ukubaleka sengiyasabalekeke hayi bungitshontshe kanjalo futhi ubuthongo kancane ngithi mangiphaphama nje sengizwa ukukhala itex yabo ukuduma itex la kamakhelwane ngilale kanjalo kuhleni maphaphama ukuduma itex manje ngibona sayi shuthi sekuyibona labo 3 labade ngithi ngizosuka ngabo la ngibuka ukuthi ngihamba ngeenyawo manje ngigqoke nebhruku elidabuke kanje nalezi zinto engigqokile la phezulu zimbi kanje ngiyacabanga ngelela abantu abazobe bengibuka ngoba manje ngiyaziwa phela la laphi bayangazi ngizowenza njani kodwa ayikhona ngoba kusemnyama kusayisekuseni angiphumi ngela ekade kade kamba kuwa khona impahla zami ngiqhalaze mhlawumbe ngase ngiyithola ngihamba le ndlela nje ngale ndlela ade ngibaleka ngayo ngiyala kusale khona ijacket ngifike ngayifica ijacket ngibuye ngihambe ngela engigcumele khona ezansi kwafike kwasala khona iskip Ufena iskipper lapho ngifike ngingasifici iskipper lapho ngithe ngithi ngifuna ukuphuma nje ngithi sengithi ngiyofika phezulu ngiyoqalaza la ekuwe khona ophaqa bami ngaphambi ukuthi ngigxumele la ezansi ngiyoqalaza ophaqa lapha nawo ophaqa ngibathe ngibe ngibona kube khona umfethu ovulayo la ngaphandle kuthiwa uSulumane oyidayisa ama fruits ngala engigxumele khona ezansi abengigxumele ngasendlini yakhe vele ezansi ngiphinde ngijike ngehle ngekuyena fike ethi Sulumane ngimbingele khamba kanjani yabo wathi nazo ke ngithi efethu ubazwile abantu ade bekima lebusuku avela baba abantu abangakanani ibo uma kuthiwa yabo laba abantu laba ayikho inhlobo yesikhale bebengayiphethe laba abantu uma ukuthi lo muntu lo ade bemjaha ababambile awufile la ekhona ufile mfana wami la ekhona ngithi hayi Sulumane bebejaha mina laba bantu athi bebejaha wona aqala ngibukisise manje ngibuka hey baba bebejaha wona ngempela ngithi mina futhi bebejaha mina yabo hayi bafungeke kumele ubaleke ndoda laba bantu laba hayi ndoda bazokubulala laba bantu bafu ngithi manje futhi ngibheke impahla zami la futhi yabo lento le ayikho impahla nje uyibona yathi hayi futhi laba bantu laba sekukhona izolo nje bese bebaningi ngoba phela ngivukile nami ngaphumela ngaphandle la baqhamuka la bebaningi la bengikhulumisa nami la yabo lento khona ade bephethe ophaqa iskipper yabo lento le awumuntu izona mfethu uthi impahla zami lezi engibheka okay hayi bafu ayikho inkinga ngivalelise kanjalo kuyena ngibona sayi shuthi impahla zami bayithathile abantu la ayikho inkinga shuthi sengithi ngiyahamba pha ngibuka ukuthi ngihamba ngeenyawo ya ngihamba ngeenyawo la uma ngithi ngihamba nje omunye umuntu mase ngiyadlula ngibone ophaqa lapha yabo ophaqa futhi laba bezalukwazi abo laba ngathi ba brown ngathi like ba ophaqa like ngathi ba crochet aba brown kodwa manje bayiplastic aba crochet abanobhozi laba bezalukwazi abadala lehlobo endala yophaqa bezalukwazi olobhozi ngibabone lapha phambi komnyango Nkosi yami wabuka yabo phaqa bezalukwazi kodwa ngithi sebe ngiqolela umnyazo labo phaqa laba ungena manje lo muntu endlini ubashiya manje labo phaqa laba ngibathathe bona labo phaqa laba ngibaleke sengikude mase ngiyabaqoka hambi ngifike nginyuke ngiye la emaphareni la kade ngilele khona ebusuku kuze kufika labantu laba ngo12 bezongijaha bezongifuna fike ngibangqongqozele ekuthule ngibangqonqoza ukuphendula nami nginqena ukuzisha igama ukuthi mina manje bengaphendule ngibayeke kanjalo ngiphinde ngiyodlulela kunduku umfethu ngimngqongqozele naye still futhi angaphenduli ngimiye kanjalo qombole manje sengiyekhaya kaR la engiyakhona sema ngifika nje ekhaya kaR ngifika nje vele sekuyaqala kuyakhanya kuyasa
mangifika khona ngifika umnyango vele uyavuleka sathi ngiyangqonqoza ibithuka ingane yasekhaya leka hayibo Ayanda kwenze njani ekseni kanje ngithi mina angivulela ngingene mfethu ukhona ugogo nomkhulu ebethe ukhona yabo laba basekhaya ka ithe ukhona yabo ngithi mina okay ngibizele wedwa wabe ngifica edining yabo sho ukuthi ihambe yona vele uma wabo leyo uma wabo nobaba wakhe kuyona ihambe yobabiza ihambe ifike ibiza ugogo lapho ngisahleda ngibone ngoba sekuqhamuka ugogo Ayanda kwenze njani wasivuse ekseni kanje ngithi ngivele ngabisakwazi ukuqamba amanga ke la njengakadini njengoba kadinga ngafike ngaqamba amanga ngenza yonke into ihamba kahle la ngasale nje sengikhuluma iqini ngamtshela gogo kahlahle inkinga wathi wenze njani inkinga omncane kanje ngathi kahlahle gogo into engayisho sengivele ngakhipha icatha ngale kakhiwe wathi wenze njani ngathi kahlahle gogo sengivele ngabulala umuntu yabo lento leyo wathi hayibo wabehlala phansi kwenzeke kanjani ngangimchazela sonke istory sonke istory ngimbeka nje njengoba de ngichaza yabo ngasibeka sonke istory njengoba sinjalo wathi hayi okay manje nje ubusuhambe wazi wafika la ufisa ukuthi thina sikusize ngani wathi mina njengoba ngihambe ngaze ngafika la kunini into engicela ukuthi ningisize kanje kuphela bengicela ukuthi ningiphe noma imali yokugibela ukuthi ngigibele ngihambe la eMlazi wathi hayi okay ngiyakuzwa yabo lento le manje awusho ngimbiza umkhulu wakho ngale ngathi ayikho inkinga gogo ngambiza kodwa njengoba sengikhulume naye kufanele ukuthi naye sengikhulumile naye kodwa ungambiza ahamba ubiza umkhulu abuye wafike nomkhulu naye angikhalele ngesame thing futhi isindoda enze njani ngoba phela izinsuku zesikole lezi ubekwa yini la yabo into le ngimtshela umkhulu nakuthi hayi mkhulu inkinga mkhulu kwenze njani naye impela nje mkhulu sengivele ngakhipha iqatha ngale yabo athi kwenze njani ngithi mkhulu njengoba ngisho nje sengivele ngabulala umuntu ngale kakhiwe yabo athi indoda uyenza kanjani into enjalo naye ngimchazele naye sonke istory ngimbeke ukuthi kuze ngize ngifike la kuyena ukuthi ngize ngifike kanjani la kuyena athi okay manje ndoda nje usuhambe wazi wafika lana ke uthi thina sikusize ngani naye ngimtshene mkhulu nje angihambe ngaze ngafela into ebengicela nebengicela ngisiza ngemali ukuthi ngikwazi ukuthi ngigibele ngihambe la eMlazi ngoba manje abantu bazongibulala bona into leyo athi mkhulu ngiyakuzwa hayi mase uqala manje usuthintela imali hayi nina abafana nina ingane zami manje phela niyahlupha nina yabo nidla zonke lezi zinto lezi engalungile lezi yabo sengiqala ungakuthembi ke manje mase uthinta igama lemali yabo into leyo ngithi mina mkhulu ngiyakuzwa yabo azi manje hayi yazini uthi ngifonela umkhulu wakho laleka Q mina ungalinge nje uthi ufonela labantu bale ngoba uzofala uzobona ngomphakathi usugcwele la unkankumuzi wakho wafonela labantu laba le ubatshela ukuthi ngila yabo wathi hayi lale mfowethu phela loyana yabo ngomfonela mina ngibuzela impilo uma kukhona inkinga ngeke angangitsheni mfowethu yabo leyo ngeke angangitsheni makukhona inkinga ngithi mina ayikho inkinga mkhulu hayi ungamfonela yabo akakhipha ifoni hayi amfonela ngithi mina hayi cela uyifake loudspeaker phela ifoni yabo khona nami ngizomuzwa nami uthi ningathi usuvuma kanti uvuma uthi ngila khona uthi ngilando kanti uvuma uthi ngila yabo mhlawumbe uyabuza uthi ukhona lapho uthi kanti uvuma lokho cela uyifake loudspeaker abefake loudspeaker ifoni hayi bambeke ucinga hayi phendula umkhulu babingelelana yabo ngendlela yabo mase yasho kumkhulu ukuthi manje sesivele saba nenkinga yabo lento abuze lo thini inkinga yana asho umkhulu ngale ukuthi uAyanda yabo lo uthi indaba uAyanda wenzeni the uAyanda usevele wabulala umuntu la manje umphakathi uyasihlupha la uthi uAyanda siyamfihla uAyanda siyamazi la straightnish umphakathi la yabo lento le asikhululekile manje ngenxa yento eyenziwa uAyanda yabo lento leyo umphakathi ya straightnisha la uthi siyamfihla yabo bese yabuza umkhulu lo engala ngakuyena la ka ukuthi manje uAyanda nimgcine nini yabo bese yasho ukuthi uAyanda simgcinizwe lebusuku simgcinizwe lebusuku ukwafika la yabo lento leyo yabo wabaleka ke futhi kanjalo yabo lento leyo athi hayi okay siyezwe nathi hayi makukhona esikuzwayo sonithinta yabo lento le hayi bavalelisane ke kanjalo yabo mase yasho ukuthi hayi ndoda ngiyakuzwa sengiyakukholwa ke yabo ukuthi awuqinisile mawuthi kwenzakaleni ngale yabo lento leyo athi manje pho ubheke ukuyapi nje ukuthi ubheke ukuhamba yabo ngimtshene ngithi mina mkhulu ngizobona mhlawumbe noma like ngiye eClarota noma ngiye eMbumbulu ngizobona ukuthi ngiyapha ngoba ngahlahle ngifuna ukuya ngala ngizokwazi ukuthi ngithole khona usizo yabo lento le ngoba ahlahle umuntu lo engimbulele kunesinyama kunani lezo zinto lezi angizazi ukuthi ikhishwa kanjani izinto ezinjengalezo yabo ngoba mina ngikhule vele ngikhulele ekhaya kusindisiwe yabo lento le ngiyisontela kusindisiwe simkhulu okay ayikho inkinga ndoda hayi ngiyakuzwa yabo lento le hayi nakhona ke la kugogo ngicela ngicela ukuyogeza kancane yabo gogo nangikhiphele naye ithawula sangihambe ngiyogeza ngifike ngigeze lapha uma ngibuka uyogeza ngibuye sengenzela ukudla ngifike ngidla ukudla ngiqeda bese ngicela ukuyophumula kancane ngene ekamereni ngithi kubamba isithongwana kancane la engiphapha khona ngivuye ngabo 2
ngithi mase ngibona ngifika ngale dining sekukhona omunye umalume wami waka M uhlala ka M ekufikena ngibona ukuthi na sebemxoxele yonke into ngibona nangendlela ngibuka manje nangibuza ukuthi ngibekwa yini la yabo indlela ngibuka ngayo ngibuza ukuthi ngibekwa yini la ubukwa njengesilwane manje ngiyabona ukuthi hawu seyazi-ke lo ngibuza kanje kade kamgcina futhi asagcina nale ndoda yabo hayi naye ngimchazele nayo yonke into up to Z nje sonke istory nathi hayi okay angibuza ukuthi ngiyaphi manje naye ngimtshene ukuthi hamba ngisuka la qala ngebumbulu noma ngeclarot athi okay ayikho inkinga hayi ngihlale kanjalo hayi cha ukuthi manje ngiyabatshotha sengiyavalelisa manje abethi angilinde umfowethu wakhona la ekhaya ka-Aro yiwele uyolanda ingane yakhe la ngaphezulu ka-W ingane yakhe la ka-W kuma wengane ngithi ayikho inkinga ngimlinde lo mfethu njengoba ngiqole ibhluwe leli mase ngiyacela kulo mfethu lo esefikile saphinde salungisa ukuthi kamtshothe bafowethu awunalo noma ibhluwe nje mfethu ongasalisebenzisa yabo ngamanje yabo ngeke ngikwazi ngihamba ngigqoke leli ibhluwe leli ngiyakubona lo ngiyase ngigayele ibhluwe nje leli yabo ukuthi umfethu azama angitholele ujini omnyama olivasi angasawugqoki sase ngigqokele umkhulu-ke nawo kunami-ke lo jini lo angawugqoka khona umkhulu njalo fasa amafindo la ngeentambo ngagqoka nami ngasitha vele lijezi leli ngiligqokile lide vele ngekubonakala ngasitha ngigqoke nabo-ke labo bhaqa bezalikwazi laba ngasitha sahamba nomfethu-ke safika ka-W safike sahlukana banginezile u-20 lapha ekhaya ka-Aro ukuthi ngigibele semase sihlukana laphaya mina sengiyofeyila into kuhle estation lapha Mnyando sesiyahlukana nomfethu yama ngane yakhe mina ngiyalapha estation-ke manje semase fika lapha sesihlukana nalo mfethu yaqala manje uyafika futhi usathane kumina manje ihunga phela ngiyabuya uroster phela manje ngiphethe lo 20 lo 20 njengoba ngiwubuka manje upanda lo yabo upanda lo la ngisangihamba ngiyopanda mina lapho ngibheme kabili la ngibe right yabo nakhona ngiyacabanga egcine kufela ukuthi hamba ushaya ithikithi wena yabo ngifike ngilishaya ithikithi mangilishaya ithikithi kubuya ithikithi lo 8 rand kusabuya 12 rand ushintshi kusawupanda nalo enguphethe nama ngibona umuntu ono 10 rand angafika khipha u10 rand siphinde sihlale phansi siyobhema la ithikithi senginalo manje ngiyacabanga ukuthi nenze njani manje ithikithi nginalo selikhona 12 rand lo ngathi ngisahamba nje ngasale sengidlula kubantu abathenga abadayisa ama-chips la ngathenga ama-spookies ngathenga nama-flyers yabo esawumanye ama-spookies ayesawu-250 la amakhulu la ngathenga ama-spookies nama-flyers la amakhulu la asengithenga nogwayi ngathenga nosweet ngenze nje le manje ithi ihlaphazeke yabo yahlaphaza le mali eseke ukupanda ngingene lapha usathane mali mawuyiphethe ubheme ihunga isathane mali mawuyiphethe ubheme ihunga ayikho into ecabangayo ihunga iqhuzu le irocky yabo nje lezi zinto lezi kahle ihunga nje nerocky izona zizusathane nje mawuphethe imali irocky ingozi ngokuthi makwaqalwa itesta kanje it's some more ayina roster ayina lutho kodwa waqala wathi kanye ngathi ngaloku utheke kwirock ngathi ngaloku ubekile nje ubhem kanye uyaqeda 5000 ngosuku kwirock yaphela nje ngosuku uloko nje wathi nje kanye uyihlakazeke le mali ngihlakaze le mali kanjalo ke mhlawumbe kusale noma u7 rand mhlawumbe lapha kusale noma u7 rand or 4 rand lo osele kumina ngisakhumbuli kahle ngingene ngaphakathi ke la manje kwi platform fika hayi baliphafaza ithikithi lami ngingene nami hayi ngihlala sengisahleli ke la ngilinde isitimela kwakukhala ingoma ke la ePickeni abithi musumbulala umuntu kaJehova athi kodwa uhlala wazi ngekutholi yangidla nayo leyo ngoma leyo yangidla ngoba kwangazi ukuthi like ikhuluma nami ngoba zimbili ingoma ezadla ukuthi le sengikhohle kwakezokholo kodwa zombili bangazi ukuthi zikhuluma nami ngoba indlela engasokola ngakhona lapha yana sekubuya nakho kuyisola lokho sengicabanga nayo yonke sengihleli lapha e-station kubuye kuyisola ukuthi yazi kuba lo muntu ngivele ngambalekela nje lento le ngaba yikho yonke lento le manje sengicabanga nayo lento lokuthi yazi ngenze into kahle angakazi ngayijethi ngiyenze empilweni yami ngoba into yangithi angisoze ngayenza la ngithi mina ngisoze ngambulala empilweni umuntu empilweni yami kodwa nakho kwenzeka lokho sengihleli phansi ngiyisola ngicabanga yonke lento le ngicabanga ukuthi manje ngizoyenza kanjani ngenxa yokuthi ngangakhomithi suicide ngisengicabanga futhi nako lokho ukuthi ngihambe-ke manje-ke ngiyikhomitha straight leso ngoba vele kahle kahle manje sengibuka ijampile manje kahle kahle manje ijampile manje either ngiyowesivili ngiyoboshwa noma ngizofa mhlawumbe uma bengibambile labantu labo ngihlala la estation kube khona isitimela esiqhamukayo siqhamuka ngala kaMnyando la vele ngiyangakhona sayojika eMlazi masiqhamuka isitimela ngisukume ngiyongena ematholethe ngiyogasha ngicashisa ukuthi mhlawumbe ngenza khona abantu bangasekhaya akusona lesitimela bangase bafone ukuthi hayi nayi le ndoda mhlawumbe ngase sibuye isitimela kuthiwe ngabantu sebengilindele lapha kaMnyando mhlawumbe estation yabo
ngiyocasha ama-toilet behlika abantu behlike sihambe isitimela ngidrayise kancane mase ngiyaphuma futhi isitimela siyale siphinde sibuye kube yisona esiyojika eMlazi sibuye ngigibele kusona ngiyogibela ekhojini lapha egcineni ngibele ekhojini egcineni sihambeke sifike masifike eRosberg ngehle eRosberg ngihlela ukuya eClarosa la engiyakhona ngehle eRosberg ngwele ngengale kule enye platform excuse mangifika ngale kule enye platform hayi ngifike ngime khona ke lapha khona ngithengela ugwayi ngibhema ugwayi futhi nakhona nokwa ngithe ngisamile nje kanjalo la ngeClarosa mangithi qala hawu ngibona uAnti yabo usisika baba ngibona uyivala ama-headset nawe uyicofela ifoni yakhe ngivele ngiqhamuke sengiqhamuka emva kwakhe sengimqhweba kancane ayimethi yaphatha hayibo ayanda khipha ama-headset uqhamukaphi yabo lento leyibu yazi abakhathazekile kanje ngawo othi ngifonela ukhulu wakho yabo lento leyo lo ozala ubaba umaka baba othi ngifonela ukhulu wakho yabo ngimfonela ukhulu khulu ngino ayanda la ku station ukhulu naye befuna ukukhuluma nami manje hawu kodwa ngani yomntanami hawu kwangcono yabo lento le athi ngithi ngithumela abafundi la ukuthi abahambe bekubheka ukuthi ukuphi ngoba manje sikhathazekile phela amangapana kwakho bakhathaza ukuthi mhlawumbe ngase ngigcine futhi ngiphinde ngiyilengise futhi njengasekuqaleni yabo lento leyo akhathaza ukuthi uzothumela abafundi bahambe bengibheka ngemoto la ukuthi uthumela abafundi bahambe bekubheka ngemoto hayi ngimtshela ukuthi mina hayi ngikhona manje ngila manje noAnti angibuza ukuthi ngiyaphi ngimtshela ukuthi hayi ngeClarosa la kubaba omkhulu athi hayi ibipheli i-airtime ibipheli i-airtime ethi hayi shuthe nofuna ngekuyena lapha embumbuni ipheli i-airtime ayipheli i-airtime ke Anti angibuza ukuthi okay ke manje nje ukuthi uya kubaba omkhulu wakho ke uthi ufuna kwenze njani kuyena yabo ngimtshela phela ubaba omkhulu njengomuntu owenza izinto zesiZulu Anti yabo lento leyo uyena umuntu ozobona ukuthi kule case yami le njengoba kanje senza kanjani kuphi esingakwenza kuphi esingaqala ngakho yabo lento njengoba ngibulela umuntu kumele ngikhiphe isinyama yonke lento yabo lento leyo manje uyena owazi mhlambe lezi zinto lezi zenziwa kanjani yabo athi hayi okay awuthi ngithenge i-airtime futhi la efonini fonele yena ke la ayithenge i-airtime afonela ubaba omkhulu ngithi maye mfonela ubaba omkhulu athi ndoda kunomuntu engihamba naye la uthi uze kuwena ngibele ngibone ukuthi nale ndoda iyazi ke njengoba ingatshenwa na ukuthi imina utshena ukuthi kunomuntu engihamba naye la kuthiwa uthi uze kuwena yabo lento leyo ngiyabona ukuthi le ndoda iyazi ayekho umuntu ongazi ukuthi kwenzakaleni eMlazi manje yabo hayi okay ayikho inkinga hayi sifike isitimela singene esitimeleni sihambe sifike eClarosa masifike eClarosa ngingifica ubaba nonkosikazi wakhe beyibukela le ngaphandle ngibona ukuthi ngathi kujuliwe ngami nje futhi labo kujuliwe ngami la bayimele nje ba serious babuka le phesheya yabo emgaqweni ezintabeni lapho hayi sehlika hayi uma ngifike endlini masifika nje athi ubaba hamba ngongena ekitchen ngivule la edining khona bezongena hambe ongena ekitchen ngivule edining bangene kuhlale phansi kubingelelwane mase yangibuza ubaba uthi ya ndoda kwenze njani ubekwa yini la ngoba phela izinsuku zesikole lezi akuyena futhi ngimbeke futhi naye senhle utshela ukuthi baba kahlahla sengivele ngakhipha iqatha ngala athi wenzeni say baba njoba ngisho nje sengivele ngabulala umuntu ngale yabo nabo bahleli nabo Anti nabo lapha lalela nase story kwenze kanjani mase ngimchazele sonke istory ngimchazele ukuthi ngize ngafika kanjani la kuyena mase ethi ndoda ngiyakuzwa manje awusho lapha ka arubatshenile ukuthi uzala ngithi mina ka ari ngibatshela ukuthi ngizozala noma ngiyembumbule yabo lento leyo wathi uyenzile ke flop yabo futhi mina ungasho ukuthi yazi yona flop bengamele ubatshene ukuthi uyapi bengamele bazi ukuthi uyapi yabo lento leyo hayi okay hayi ngiyakuzwa ndoda yazini manje awusho njengoba usuze wafika la kumina ke ufuna ngikusize ngani mfana wami usuke ngishaya nangesimali lapho ufuna ngikusize ngani ukuthi mina baba njengomuntu wenza izinto zesiZulu wena uyazi labantu engihlala nabo lapho ngisuka kubona basindisiwe lapha yana yabo wena umuntu owazi ukuthi kudabule kanje mhlawumbe singalimisa kanjani singenza kanjani yabo lento leyo athi hayi okay ngiyakuzwa yabo yokugeza kanjani uthi usithunzela iminyama njengoba ubulela umuntu it's a long process leyo yabo lento leyo kwamanje asilwe naleyo ukuthi wena kahle kumele uboshwe egcineni nakumele uboshwe kahle iloko kumele ukwazi kumele uboshwe asilwe nendawo yokuboshwa kwakho ukuthi inkantolo ikuzwele okungcono ikunikeza ibail yabo lento leyo noma izima izogwebe ikushaye ngoswazo lincane ingakushayi kakhulu ngithi mina hayi baba ngiyezwa yabo athi yazini awume ngiyabuya kujikele ngala ekamereni abuye sephethe enye impande eqhamuke icubuza kanje athi ayibole impande le mfana wami yangisiza kabi nami mfana wami ngiboshiwe lapha yakwezinye indawo lapha yangiboshiwe ngakhishwa yiyona le mpande le yabo lento le yabo nje nawe izokusebenzela le athi yazini mfana wami kusamele siqale sithole
liqhudeke la eselikhulile eselidala kodwa manje lingakakhala ukukhala lithi kikilikiki lingakakwazi ukukhala lisho nje kodwa selikhulile liphelele likhulile lidala kodwa sekushoda ukuthi likhale nje ekseni likakakwazi ukukhala ekseni kumele sithole lelo qhudeke lelo qhudeke lelo into engizoyisebenzisa ngizodinga uphiko lalo yonke lelo phiko lolu kodwa kuzomela ngithi mangiqeda ukuyinquma bese ngiyayidedela ngibheka uphiko lizosuka kuqala nje uphiko lona ngizolithatha semthambi ngiliphuthe ngolibilisa nalomuthi lo libisa nalomuthi ngizogquma ngiphalaze bese emva lokho ngiyalidla eliphiko leli mangilidla khona kunalamathambo lawo 2 ophikweni lelikhulu nelincane lona ke kuyomela ngilithathe libe umngani wami ngilithathe ngiligcine ngiligade bese siyahamba ke naye ke soyinikele emaphoyiseni uyoyinikela emaphoyiseni yabo mase hamba soyinikela futhi kuthe hayi kanjalo ke u-anti naye akhipha imali ukuthi siyozama leli iqhude leli sihambe silizama iqhude silithole naye ubaba sibuye iqhude ngendlela hayi ngihamba iqhude ngelinquma kanjalo ngilibone nophiko lisuka kuqala thathe lo phiko lelo lisikwe lona fast kuphuthwe lona fast lifakwe nentelezi lapha yalibiliswe na umuthi lo hayi salinde wona umuthi simla eminyango nobaba sekumnyama vele sikhanyiswa ugesi wala ngaphandle sengisaqoqa beqhamuka nomfowethu naye la ephumele esipanini esashela lezi imoto lezi ezicishe ifana nomamba lezi ingqozi lezi ezihamba khona kwaSande lapha ePinetown eshayela zona lezo imoto lezi ube qhamuka nobafu we bafe kwangcono ke futhi mase ngikubona mfethu ehambe sengikhathazeke kanjani mfethu yabo mina ayikhuleka babo bethe ngikhona yabo lento leyo hayi sayixoxela nje nabo kanjalo eqala usuyabili umuthi ngala angithi egethini basuke bengena labantu abawu2 laba bangasekhaya umphakathi wakakhiwa sukungena la egethini la mangithi qabangena abawu2 bayihambela kahle bayabona futhi ukuthi sengibabonile babona ukuthi hayi sengibabonile ngiyababuka ngibe ngitshena ubaba naba labantu laba mayethi ubaba uthi hayi ungabaleki ngithi mina hayi ngeke ngibaleke yabo nje babehamba kancane nje abanye showcase bawunkankile umuzi kingasibaboni kumnyama la ngaphandle bawunkanki ngoba bayangibona ukuthi ngiyababona kodwa bagijima abangijaha sho ukuthi bawunkankile umuzi bacupha ukuthi ngibaleke nje angibaleki sabaleki manje hayi bafike eduma befike eduze lo munye abengibamba izandla ngibeka la ngemuva ngibopha ngecable tight ethi angihlale phansi ngigoloze ngihlala phansi ngigoloze mase ethi ubaba hayihlala phansi mase ngihlala phansi yabo lento ngapha ngihlaliselani ngapha ningifice ekhaya ngisekhaya ngeke ngibale ngizobaleka ngiphi ngoba nani ngabe ngibalekile nisangena lapha egate kodwa ngibalekanga manje uthi ngizohlale phansi ngihlaleleni phansi ngoba usungibophile la athi ubaba hayihlala phansi hayi ngihlaleke phansi bakhulumeke nobaba ke babuzana imibuzo basho ukuthi yasebelivulile icala eMlazi warawara bona bazongithatha bangise eMlazi epolice station yabo khona ngizoboshwa kahle yona into leyo bona abayifunayo yabo nje babezile bezongithatha nje la hayi ubaba hayavuma athi ayikho inkinga ngimthatheni ebengixaza amadoda awu2 la behamba nami khona lapho eyophuma nami ngibuka ubaba mina lapho bamile ubaba bayangibuka abayibona labantu abahamba nami ayekho umuntu wasekhaya bona bahamba nami kumele ngibuka ubaba mina ngimqalaze ngimbuke seyophuma nje la egate abebamisa manini ba manje nithanga isicala senilivulile but athi ubaba hayi manini ke yazi ngwavela icala senilivulile amaphoyisa vele ayasebenzelana yabo lento leyo yazini abanye bena abawu2 abangene lapha emotweni yami nayo ayanda angene lapha emotweni yami abanye abawu2 bazomsekela la emasethi ukuthi abesesente ukuze nibone ukuthi nekazabaleke ngizodriver mina siyala epolice station la eMarani Hill so fese imshiye khona ngoba ninicela senilivulile amaphoyisa wona azomtransfer yami eMlazi yabo lento leyo hayi base bayabukana hayi base beyafuma yabo lento leyo kwase kwenzeka kanjalo ke sangena la emotweni ke kanjalo angahlala esenta la ongala kwakhona uhlala ngala kwawumfowethu lapha phambi kwawubaba oshayelayo siyaqala yasuka imoto mina manini angiqale ngiqaqe kuqala la ngoba phela ungigadile nawe ungigadile cable tight eningifase ngayo la iyangilimaza yabo so hayi ngeke phela manje sikuthe manje ngizobaleka ngiphi uhleli la uyisigoro umngaka nawe uhleli nawe ngala ngizobaleka ngiphi mina athi ubaba indodana abekesela ngithi hawu baba ngeke ngikwazi ngibe ngiphusha isihlalo lesila ngaphambili ngimbhanqa nesteering naye ubaba emtshela baba ayihambi le moto mina ngiqale ngiqaqe kuqala la ukuze ihambe le moto kuqala hayi kuqala uthumela manje umbese lapha thumela umbese bayisika iqaqe mase ngithi hayi sesingahamba hayi inkinga sambe sifike lapha khona eMarani Hill
fike siphume kungene khona laphana ba confirm zonke izinto yabo babona ukuthi ngempela icala selivuliwe bese yangithatha kamaphoyisa la eMarani Hill angivale kule cell yakhona le encane ngoba lapha eMarani Hill ngathini awekho lama cell lawo ngathi like ese police station lawa amakhulu lawo okuvalela iziboshwa khona phakathi yabo kunalama container nje lawa amhlophe khona sho kunalama cell ngathini le asenje nje wakuliktafu nje like iskwele nje like esingaka yabo lento esingafike esime nje kuyona silinde ngoba la ngathi ngisahleli nje khona kanjalo shuthi aqhamuka ubafula ewindini angitshena ukuthi hayi phese siyahamba ke thina sobonana yabo sokubamba sesikubamba ngithi showcase bafu moja yabo hayi ahamba ubafa ubahamba hayi grand yabo ngithi ngizobehamba ngithi ngezwe naba labantu athi bayabuya manje labantu laba bakhuluma nephoyisa ngezwe khona ukukhuluma nephoyisa ngale uthi hayi sicabanga ukunenzela izinto zibe lula yabo lento le ngoba thina vele siyangale emlazi yabo siyangale vele emlazi yabo sikhathi thina simthathe sambe naye thina sale sesimshiya ngale emlazi ngoba vele thina semlazi vele sihlala khona emlazi ukuze izinto zibe lula lithi iphoyisa hayi khulekani njengoba nje sela usesezandleni zabo umthetho mina seniyohlangana naye enkantolo yabo seniyohlangana khulekani yabo hey ngiyabezwa ngiyasho ukuthi labantu bebesafuna ukungithinta yabo bebesafuna ukungithinta inkinga bakaze bangithinta bafuna ukungithinta bona ngisho phakathi ha manje unjalo ke wazi ke labantu wabekwazile baze bafika la eClarota bebengakwazi la umuntu ebe iGPS kulabantu labeze bafike la usisi wami lokhu uyena nasekuqaleni lo wangathi ngene endlini ekhaya wayevala wayeyosho ukuthi sengikhona yabo lento leyo lo waphuma wamemeza ukuthi angibanjwe nako ngibaleka uyena ke futhi lo waba iGPS ezoqondisa umuntu ebayalela baze bafika lapha kwaSanta eClarota la ekhaya la engangifikele khona esasikhathini njengoba sengilabhana ke shithi ngathi seko 12 lapha kwande lapha senginja kwaNdengezi lapha eMarani Hill epolice station kwacaca ngoba manje awekho ama cell khona la ngeke ngilale la eMarani Hill base bengitransfera kwaNdengezi le ngafika khona kwaNdengezi khona ngafike khona kwangathi ngifika khona bacishe bangivalela neThekwini intombazane eselini yabo labona iphoyisa nje selingifakile ithi mali mana awubuye mali liyaqalaza ukhona intombazane lathi hey buya ndoda hey yabo ngasho senangi cishe ngivalelisa ngaphandle kamnandi yabo bengibuyisa khona lapho abobhekenyisa wafika wayibona ijuvenile lapha abafana abangangama bengifaka khona lapha kwabafana abangangama khona lapha Ndengezi angahlala ke nami ngalala khona la kwase ekseni washo ukuthi labafethu laba khona la kaNdengezi bona bahamba baye enkantolo bayobingelela bona mina ngihleli lapha mina icala livulwanga la mina ngilinda abasesha abazongilanda basuka eMlazi ngihlalekela ngahlala nje apha Ndengezi ngangalethelwa ulanga ukuthi azofika abaseshi bami ngabo 2 so ngihleli khona ngizaze banginike kudla aze banginike lutho kaNdengezi afika abaseshi bafike bangithatha ngibeza nabengibiza nabememeza ngoba omunye wazi wakhipha isibhamu omunye azongibambela la ngifuna ukugwaze mina ke lo muntu ngoba uyagwaza ngiyabeza uyeza ngiyababuka lapho ngiyabalunguza ngiyababona abayeza ngifuna ukugwaze mina ke la wani mayefika la ngishayela ukhiye ngivulela kheqe ngoba kwale ntshebe le yayingakobukhona yonke le ntshebe yayingekho le ntshebe wakhukela tshela ngakhulela khona njalo ntebe ikule khona yabo wathi esevula la eshaya ukhiye mayengivule mayethi hawu waqalwa phela amandla hawu kanti mfana omncane kanje lo nazi ngithi mina mhlawumbe ukukhulunywa ngendoda endala nje uAyanda hawu kanti kuleyo umfana omncane nje phenduka ndoda usephele ngisho amandla mhlawumbe lo muntu esazongibulala ngenduku nje azi nje lapha yabo wavula phela amandla sayiphenduka ndoda wabe ngifaka ozankosi la esamba sabe siyongena eGalofini lapha elimhlophe sasikhomba lapha eMlazi ke eBacktember fike eBacktember lapha eMlazi ke nakhona lapha umuntu wabhala istatement yabo lento le sabhala ngikhipha istatement umuntu waginqa khona lapha yana ngabuya ngayovala lapha eselini ngafike ngahlale ngavalelwe eselini ngedwa khona lapha eMlazi ngathi ngisahleli ngedwa eselini kanti ngizoshintsha ishift khona lapho futhi kushintsha ishift mashintsha ishift ke sekuyelinye iphoyisa malifela iphoyisa lizocalculate liyabala ucorrespond total ya correspond lela yabantu abavalelwe amaselini lela kuyona le elificile lona yabo nje nje balibala livula amaseli buza ikhona la ngivele mina ngithi ukhona omunye ngithi cha ngingena uthi hayibu kanjani mfana omncane kanje uvalelwe wedwa futhi eselini hey buya woza la hayi ngcono ngibohlala ngale ngcono nabo abantu abadala hayi uhlale wedwa eselini hayi buye lingikhiphe ke leliphoyisa la eselini ngifaka ngale nabanye abafethu abadala manje ngiyafika lapha ngafika abanye abafethu nje babeboshelwe yinsango yabo ntango 2013 vele lapho September abafethu babeboshelwe yinsango bona fike ngihlaleleke nalabo abafethu nenye ikhehle yaliboshwe iassault nje yabo ngidlale nalabo abafethu sihlale bengenankinga nje futhi exoxela benanogwayi bebhemela ugwayi bengibhemisa nami insango khona lapha
kwase ngena nomunye kumfethu ke nawe wayephatheke kabi kakhulu weke yabo esathi masithola kuyiphepha lakhe lama rights ngoba engakhulumi sathi uyabheka uboshwe irape yena yabo lento le ephatheke kabi ke lo yafethu engakhulumi yabo lento le uyena umuntu ke lo engambona ukuthi mase siyobingelela enkantolo nansi indoda engizohamba nayo shuthi ngiye Westville mina wangangisengiyijenile mina ukuthi ngiye Westville mina le ngiyakhona futhi ngeke ngiyithole ibail ngoba leliqale ngilenzile icala elikhulu kabi ukukhipha umphefumulo womuntu angizanje ngu-showcase ngiye Westville shuthi hayi kakuqala liyashaya manje liyashaya usuku lokuthi sihambe siyobingelela la khona ekuseni nje khona mase sifika sobinge siyabizwa amagama sibizwa amagama kuthiwa ungene ngala hayi wena zonke into zakhe sezi-right kumele uyobinge ngene ngala ngathi ngene ngala ngaphinde futhi kwaqhamuka omunye umsesha aphinde futhi wangibiza futhi igama lami ngaya kuyena umsesha wesifazane lo uzongigingqisa ufuna ukuzongigingqisa kuyicala le-theft lelicala phela lele kuyilona kahle eqala kulona njengoba ngangijonshe imali yes yeah sekuqhamuka nalo manje yabo lento lo uzongigingqisa kuyicala le-theft manje yabo imeda lade ngiqeda kuyona sengikuyi-theft manje yabo lento leyo hayi nginqabe kulo sisi lo ukuthi hayibo ngingqikade hayi angazani namali mina ngitshontsha ngamali mina ngayisho nje lento leyo athi hayi wena nginqa la ngithi mina hayi athi ngibhala istatement ngizobhala ngestatement ngithini ngizobhala ngagcine nje ngigolozile lapha kulo yamseshi lelo cala lelo kwaba into futhi efile kanjalo eyaze yavuka ivuka enkantolo ngoba nakusekukhulunywa enkantolo ukuthi okay icala lisuka kahle lenze kanjalo ekusuka khona yabo kwaba yimina futhi ovezayo lapha enkantolo ukuthi hayi into nga-accuselwa imali kodwa imali ngayiphika khona enkantolo imali angaze ngayitshontsha imali necala futhi nalo ngaliphendula laba yi-self defense icala ukuthi kahlahle yangiyavuma kona kodwa kahlahle ngimbulalanga ngenhloso ngisho ngithi kahlahle kwaba yi-enga kwaba ukuthukuthela kakhulu hayi kodwa ukuthi like ngimbulale ngenhloso ngoba like ngathini enkantolo ngaqamba amanga ngashintsha istory enkantolo ngathi mina kahlahle njengoba uzwile istory sami ukuthi kahlahle ngabaleka wayijikela wayiqhubekela nendlela yakhe istory sami enkantolo sithi wangijaha wazi wayongifikisa ekhaya yabo lento le istory sami enkantolo sisho njalo sithi wangijaha wazongifikisa ekhaya ngangena nje sengena ngendlovu yangena edining ekitchen njalo elana ecishe ngibamba ngathatha ummese ngaphuma futhi fast ngabaleka ngawujikela le iskele sokuthi kahle ngizama indlela ukuthi size siyofika kwisigameko ukuthi ngise siyofika kwisigameko ukuthi wangijaha wangibamba nje sengehla ekhaya ngiphuma wangibamba la yila engiphenduka khona ke akwazeke la khona inqeba lokuqala khona ngidedele khona aphinda ashayeke nelosibili yabo lento le kwelesithathu kila khona esethi uyangishaya khona ngigobe ngivuke sengigadla yabo leso story samanga yabo ngangisengiphendulile enkantolo ngisenza ke sibe yi-self defense yabo kube ngathi like uyena owayengijaha yabo kanti imina engabuya ngathatha ummese ngaphinde ngaya kuyena yabo lento le shuthi hayi kanjalo ke inkantolo hayi ngoba ngathini enkantolo kahlahle ngingasho ngithi enkantolo yayongigweba u10 years yayizongigweba u10 years ngenxa yokuqamba amanga ke inkantolo yasingedela no2 years ngaphezulu ngase ngiba u12 years ngoba kahlahle ukugeja kwamangami ageja kumkhulu yabo ageja kumkhulu ngoba umkhulu wayekhona ekhaya kwenza lesigameko lesi umkhulu kuphela into akumele ayisho ukuthi wasizwa isicapha sigankazeka nezigi zokugijima kwabantu phela iyona into efunakala wathi sebuza lo mbuzo enkantolo wathi akayizwanga leyo nto asikho futhi isicaphe sagankazeka kwase enkantolo kuyatholakala ukuthi nginamanga mina yabo inkantolo yaseyangitshela indoda kulesigwebo sakho ngoba manje uyi first offender futhi ube umuntu oqalayo ukutholakala unecala kanje ukuhamba nenkantolo yabo kahlahle bese ukugweba u10 years yabo kodwa ngenxa ukuthi manje sesiwe sabamba namanga futhi nawo no2 years ngaphezulu ngase ngigwetshwa kanjalo ku12 years yiboshwe lezi nyazazi ziyafunzana izo lezi zazikukhandisa icala la kunjalo vele izona vele ziyafunzana ngoba kahlahle awuma sengisho nakhona phakathi yabo ngoba like ngise police station nani indawo engishilo umama lo lapha police station yabo ngifika khona police station leli phoyisa leli kuyilona elaliselizobala lifuna ukubona i-total ya correspondent wakushintsha shift yeah umama lo okuyena wayethandana nomufi lo engambulala waphela kahlahle babethandana lo muntu lo yabo lento leyo beshadile kodwa bengena ingane yabo beshadile bengathi mhlawumbe lapha bese beno2 years mhlawumbe beshadile yabo kodwa bengenazi ingane bobabili yabo
lo mama enaso vele izingane zakhe ezikhulile sezindala yabo shuthi khona lapho lo mlisa lo kwenzeke njani la lo nqamula amalungu na ibaleka uthi lo mama kuyena oyebala lo baba lo kuyena owayebala shuthi njengoba lo baba lo nje ubebala itotal la uma sengitshase ngiphuma la engikhipha la kulesele yongifaka kulabo abadala ungibuza ukuthi uyamazi uma kaSiyanda ngiyamazi ngisho ukuthi uma Siyanda lo mama phela lo yabo lento le kade ethandana lo muntu othandana nomuntu engimbulela yabo lento le mina athi hayi kade efikile ke la ezokubheka yabo kwakuthi kahle isikhathi sama visitors seka yabo uhambile ujikile umyalezo angishile nawe uthi angikutshena ukuthi uyakuthanda wona umyalezo lo umama lo angishiya awushiya lapha ephoyiseni ukuthi uyangithanda yabo wangishela lo myalezo uthi point angikutshela ukuthi uyakuthanda uthi uyamazi ngathi ngiyamazi yabo lento yasazana kanjalo athi awangasekhaya sengicena nokusha yabo kulona iphoyisa usikahlahle lo muntu lo ngimazi kanjani ukanjani yabo lento wayebhuqa noma wayeqinisile ngingasho ngithi kahlahle wayeqinisile ngisho ngithi wayeqinisile into edala ngithi wayeqinisile ngathi ngi-attend icase enkantolo ngathi ngicela imali kwabantu basekhaya imali ngayiphiwa yena futhi 15 rand u50 rand ku-case yami enkantolo futhi lento dayisimhlukumezile ngeke ngisho nje kahle umama loyana ngingasho ukuthi lo mama la umama oyikholelwa yabo umama o right nje kahle kahle yabo nje mina kahle ingaba isiphoqi nje ngaba isiphoqi nje yabo lento le ngahle umama o right umama oyikholelwayo yabo nje futhi ungazwani ukuthakatha zonke lezi zinto lezi into njengale mhlawumbe uba omunye umuntu mhlawumbe ngabe ngathakatheka lapha nje bakwathithwa nezimpahla zami lapha kaphi yonke lento leyo mhlawumbe ngabe ngathakatheka yabo lento leyo kodwa nje wathi nje hayi angikhululeke uyangithanda futhi nini like ngisenkantolo nini ngikhuluma nabantu basekhaya mangisuke ngisekhaya yabo lento leyo ngabe uba usisi wami wangitshatha hayi wazi nje uma ngasanda khululeka yena uyayikhonzela yena khululeka nje ngeke nje enze lutho ebhedayo uyakholwa yena akasoza yenza nje into ebhedayo manje ke mfowethu awusadakiwe wonga usesitokisini ingqondo isiyacabanga ngqo awusacasukile futhi manje yebo awusixoxele ukuyisolo wabhekana nakho ukuyisolo engabhekana nako esitokisini ngingasho ngithi ukuyisolo esitokisini kwakukhona kodwa manje ngingasho ngithi kakungekho kangaka ukuyisolo esitokisini angekho kangaka ukuyisolo esitokisini ngoba kahle esitokisini angisanethemba lokuthi mhlawumbe ngisangagoduka sanethemba mhlawumbe ngithi kankatolo sangangidedela ngishaya nge-suspended sentence ithi hayi mfana ayigoduka mfana ngoba vele uyaqala nokuboshwa sikugwebela ngaphandle yabo nginaloko nje yabo lento le kungakukhona lokho kuyisola ukuyisola kwami ngathini ukuyisola kwami akusekubulaleni umuntu ukuthi ngibulela umuntu iyona nto nje akuyisola kwami kodwa ukuthi kahle kahle ngabheme unga cha ngikhuluma ngakho lokho ukuthi usubulela umuntu manje usopha udila kanjani nemicabango le isigameko ukuze kufike lapho ngingasho nje kahle esitokisini yabo nje ngifika nje ngangiphila impilo yokulala nje ngangilala nje kakhulu ngoba ngicabanga ngilala kakhulu futhi ngangayixoxa ngingayona into engixoxayo angayixoxa nje indaba yecase yami yabo lento le kodwa ngangumuntu laba futhi laba abashaya inombolo ngangumuntu nje oyihloniphelayo ukubona abantu engangixabana nabo kakhulu enga yami yayivuka kubona ilaba abangayishaya inombolo bese beyifanela nami bona abantu ke yayivuka kubona ke engaye ke la kodwa kulaba abashaya inombolo ngiphatha kahle yonke into nje ngathini ukuthi mina ngingasho ngithi malume ngangisengiacceptile mina yabo nga-accept ngisase police station ukuthi kahle mina vele ngiyoboshwa ngiyogwetshwa yabo lento leyo futhi into eningi ngingathini umuntu yena uvalo langishaya kanye langishaya esitokisini isikhathi ngimphupha yena umufi lo langishaya ke lapha ivalo kuyabuya yonke ke into ke njengoba njalo ngimphupha futhi nakhona ephuphweni wayengihleka ephuphweni lokho nje like umuzi ungasekhaya kuumcimbi lapha umuzi wasekhaya silapho khona emcimbini lapho khona asekhaya ngeke ukuqhamuka omunye umfethu egijima ayanda nangu uba lapha eqhamuka nasephuphweni somuntu esazi ukuthi uba ushonile kodwa manje nangi ayiqhamuka yabo lento le uqhamuka futhi ugqoke exact ngalendlela engamgcina ngayo eshona yabo neskipa futhi sigcwele igazi futhi yabo nje beqhamuka kanje ephupheni ngifike ngibaleke ngishiya umcimbi ngibaleke ngihambe ngifike ngicashe la ngizofike ngicashe khona ngizozwa ngayo ngoba eseqhamuke ngihleka
elunguza kanje ukuthi uzongibamba angishaya uqhamuke esayihleka nje angilunguze kanje angihleke ngiphinde ngisuke futhi ngibaleke futhi la ngiyocasha khona ngibona ngayo sengobe seqhamuka nje esehleka noma mengingamboni ngizwa ngohleke eseqhamuka esehleka uthi nango-ke futhi lo muntu ilona phupho lengavuka nalo la ngishayisa ngovalo-ke nalo kwaphinde kwabuya kona futhi ukuyisola ngicabanga ukuthi nawe kumuntu ezohlanya ejele-ke manje-ke ngithembe leli phupho leli ngeke lisaphinde libuye engabe nje baliqala mhlawumbe kusazobuya amanye anzima ngoba abaningi bakhona la ejele bayakinyeka abanye banjani yabo le nto le ngenxa yokuthi nabo abanye baboshwa amameda abanye amameda abo futhi aphinde asetshenzwe ngaphandle yabo le nto le nje abantu benza lezi zinto lezi abazenzayo zokuthakatha yonke le nto le futhi nabayiphinselela nabo abantu bakubo kwamufi nami yona nto leyo ngishaka kahle isona stress esikhulu esasikhona kumina ngoba ngathini ngiyakunderstand kwalo mama ngoba kahle umufi yena mangizwa kuba kuyile koqophe yabo yena umufi kuba kuyile koqophe yona fear le engangine kakhulu ngangathi mangifona ngizwe izinto ezenzeka ngaphandle yabo into ebhlungu kakhulu ngezwe kuthiwa lo mama lo la ngangisejele ngezwe kuthiwa umama abakubo kwamufa abamvumelanga emngcwabeni akuthiwa ngathi bangigqoshe emngcwabeni abamvumelanga emngcwabeni yonke le nto leyo kahle ngiblame mina kule nto leyo ngiblame mina ngenxa ukuthi manje into engayenza isiwela nakulo mama usungazi ukuthi manje imina ophakathi kule nto leyo ungazi mhlambe lo mama lo shuthi mhlambe wayehlohlene nami yabo le nto leyo yabo ngenxa ezinye izinto yabo le nto leyo yempilo abanye abantu ababuye bayiphile yabo le nto leyo khona ngaphandle yabo ekuyiyona yenza ukuthi nabantu babheke ngathi lo mama lo wayengithumile ukuthi ngenze le nto leyo kanti cha umama wayengangithumanga into eyazenzakalela nje le ngenxa yokuhlupha kwami nokudla idakamizwa kwami yabo lento leyo manje akusengazi ukuthi lo mama nje uyena owenza into enja into engizwa nami lento ngingaphakathi ejele. So usisi wakho lokuyena ayihambe lokho ekhomba lapho khona ukube wena okuyiposition yakhe wawungenza njani? Ngiyiposition yakhe yeah ngingasho ngithi mina ngoba ngumuntu wesilisa yabo mina ngoba ngumuntu wesilisa yena kahlahle ngeke ngimfaka kakhulu abantu umuntu wesifazane abantu besifazane bayaphenika kakhulu yabo bayaphenika futhi lesa sigameko lesiyana nosisi wami wayeqala ukuhlangabezana nesigameko esikanje yana wengakazi wahlangabezana nesigameko esikanje yaka umuntu wasekhaya before asibone mhlawumbe sihendlishwa kanjani yabo kwakuyinto yokuqala ngazi kwakuyi attempt yokuqala nje la ukuthi ahlangabezana nale yanto leya ukuthi futhi kucaca ukuthi ngifunwa nabantu kanje yana yabo kwakuyinto yokuqala nangathi ngithi waphenika yena wayejothe na wenza into eright ngoba uspeed up process yokuthi ngiboshwe kunokuthi ngishawa abantu kanti yena le process yakhe speed up ngendlela errong ukuthi uinvolve labantu ngoba phela abantu basibona bafuna ngiboshwe kodwa ngokwabo bayangidinga futhi nangenduku yabo le nto le vele phela ngeke basho kumuntu wasekhaya bethe sifuna ukumshaya lo sifuna ukumshaya bazothi vele sifuna aboshwe kumele jazz yabo naye ke njengomuntu wesifazane wathatha leyo nto leyo yabo wasebenzisa kanjalo izinto ezithathela yena inqumo ngoba ngisho eyokhomba like eqonisa umuntu wengathunywanga ekhaya ukuthi akenze leyo nto i-decision yakhe leyo yena i-decision uyithatha ngokuthi yena uthi yena uyangiprotect ngokwakhe yabo uthi uyangiprotect uthi uzama ukungivikela ngoba kahle usisi wami sengisejele uyena umuntu kade nami futhi i-prison journey yami yena umuntu ebengibhekile yena umuntu nje kahle ngisho ngithi kahle futhi onomthelele ekutheni ngiyeke iwunga ngoba iwunga ngayiyeka ejele yabo ngayeka khona ejele ngoba eqhunga ngoba athi ngikhona la estoksini iwunga ngizake ngibheme estoksini nangizane enga yabo ienga yokuboshwa ukuthi ngisejele nethemba lokuthi futhi ngisangase ngiphume ngcono ngiphume mhlawumbe ngingasayibhemi lento le kwase ngivele ngiyagwetshwa ke uma ngigwetshwa ile engabuyela khona ke futhi ewungeni uma ngigwetshwa ngibuka leminyaka yothi hayi umuntu usazobhantinta la lokho ehleli la hlana phakathi nana wafethu sisuke Westville vele yonke lisesempangeni le umuntu ushawe ngedraft wale kompangeni eqala besho ngoba like eWestville ngagwetshwa angiliqeda ngisho isonto khona ngigwetshiwe ngase ngishawa ngedraft ngayiswa le iqala kabusha wangithi ngisalinda ivisita nje khona eWestville ngize ngishawa ngedraft ngilinda ivisita ngithole nami into zokugcoba into enjalo lezo ngashawa ngedraft ngihamba nje nginethawula namateko nje kuphela nemsiko nje ngingena roll on ngingena into yokugcoba ngingena nsipho yabo akuyisixubho nje nethawula into enganginayo ngifika le empangeni ke hayi ofika khona umuntu empangeni kwakhona sathi sifika nje sabulawa ngenduku nje lapha empangeni amaphoyisa qhuma induku
sishawule ukuthi sisuke Westville nje siyiboshwa zaseWestville yabona khona indlela yokusabisa phana khona ukuze singafiki la sihluphe ukuze masifika la sibone ukuthi ayikuyashaya ke la kuleli ijele leli yashisa insimbi ukuze singafike sifike nalamakhanda ethu ala eThekwini lapha eMpangeni yabo sashawelwa leyo nto kwakuyiyona orientation yethu nje ukufika nje yona orientation ethi sishawo yabo yakhona lapha hayi safena khona hayi sahlala ke khona koMpangeni ke nakhona lapho ngingakayiphemi futhi ihunga uqala kwami nje eMpangeni ukuthi ngize ngibonakale ngaziwe khona ngaphakathi ukuthi le king nangumuntu vele mina oyihlalela phansi like yabo lento le section umuntu othanda ehlala nje amakuvula ijele ngizohlala phambi kwendlami ngoba lapha eMpangeni emijele khona kushaya ukey njengabo Westville kanje ubaba uma lapha epanelini ya press nje kanje eminyango ivuleke yabo ivuleke iminyango ishiphe njalo estimela ivulekele yabo lento le kuleyo mnyango le kanjalo noma kuvalwa futhi upressa lapha singenele endlini uma kuvulwe mina ngihlala phambi komnyango la ngibukela iTV lapha ngilapha khona eziboshweni igcwele lapha ngiyibuka ngila kude ngasendlini yami mhlawumbe waphela u6 months nje ngiphila leyo mpilo nje leyo ngiyifikela nje khona eMpangeni ngoba nami ngisafuna ukuyifundela ijele lapha ukubona kwenzakalani khambani laleli nje ngoba ngina accuse ngiyayifikela ngiyayiqala nokuboshwa futhi vele hey sikhala ngapha ngumuntu okwaziyo nokudweba futhi ngiyakwazi nokudweba futhi la ngiyitholela into ewucingo noma ngithi ngiyabuka ngikwebha phansi kube ngathi ukuthi ngibhale ngepeni lomsizi la phansi kwi-floor yakhona pha hawo bese ngivele ngiyadweba khona ngidwebela umuntu bese ngimgqokisa le lens le yodwa le eglass le yokubuka kanje ilens yodwa ngimgqokise yona bese ngimfaka ucorrection emshe kanje la ngimdwebe endaweni esibamba kuyona ulayini wonke umuntu udlula la kule ndawo le masibamba ulayini siyophaka yabo shuthi uyasibamba ulayini nje suthi kuyaphakwa ntambama abantu babuka lo muntu le ngimdwebela yabo nephoyisa gcise kubuzwa ukuthi badwebe lo muntu lo la yabo lethe kutholakala ukuthi hayi imini odwebe abantu bayangikhomba abanye abangibonile ukuthi hayi nanga ngilo yamfana lapha ngisayisifanyana esincane esingenantshebe vele ngisayito onqane nje incane yabo ngikhona ukuthi wena ngafana omncane yabo lento le uyangcolisa la ngcolisa la phansi la yabo lento le abanye bebemncomthe kodwa umkhiphile yabo abanye umshayile lo muntu umshayile ifethu udoba kanje angahlala futhi khona lapha hayi kwayinto nje futhi lapha enganakeki kwaze kwaba ukuthi kwafika kwathini kakusuka izitori khona lapha ngaphakathi yabo kuxabana kona eMpangeni yabo kuxabana abafiki bakhona eMpangeni nabase Westville yabo xabana nje khona lapho ke shuthi kwasacala ukuthi manje ke ijele liyavala lapho naselivulwa futhi ijele kwaqala manje amaphoyisa ayasixova manje ngezindlu ngoba lapha eMpangeni kuhlala nga2 nga3 nga4 endlini yabo ilamaseli lawa amancane kuhlala nga2 nga3 nga4 shuthi manje bayasixova endlini basixova nje ukuthi hey uphume nonke endlini kuthiwa wena hamba ungena lapha nawe hamba ungena lapha ukuze niqoveke endlini ukuze ningahlali ngomngane nihlale ngokwazana yabo khona nize ukuhlohlana ngezinto ezibhedayo yabo hayi futhi kwa lapho hayi siqove endlini shuthi la endlini ngizofakwa nomunye umfethu mina ngathi ufunda ka NCV lo mfethu khona la ngaphakathi yabo ufunda ka NCV na kushuthi ine access inamapeni namaphepha yabo lento leyo avela afika zohlala endlini shuthi ngisahle la ekhipha into zakhe la naye eshayela into zakhe la zesikole ngicela ipeni nephepha mfethu ngiphi iphepha elilodwa pha lapho nepeni yabo lento leyo ebeke nesinye isithombe la sa uQueen Moroka yabo uQueen Moroka ebeke nesithombe la mase ngithatha isithombe sakhe nisibela phambi kwami mina nepeni nephepha ngidebela uQueen ngomuntu ngimshaya ngimkhiphe njengoba enjalo uQueen labo bese ngitshengisa yena lo face kuthi ebamba la uthinda vele ahlanye lo face wow indoda ndoba kanje mfethu udoba kanje mfethu uthuli lento enje mfethu la ngaphakathi mfethu hayiboy ngeke wena mfethu hayi ngathi sozwana naye ke nawe yabo lento le sozwana hayi inkingi nalo face lela abafethu laba abashuda abanye abafana ejele yabo lento le yabo uthi ngathi sozwana nawe uthi hayi inkingi hayi khona lapho futhi hayi umfethu kamnandi ingabukhona inkingi hayi hlale nje ukuzwane lesithombe lesingakusasa makuvulwa wena mfethu atshengisa abanye yila sengiqala khona abangazi ke la ngaphakathi yabo waqala kwafika omunye umfethu oqala efuna ngimdobele esinye isithombe sakhe uyena nentombi yakhe ngineze ID nginyana nesithombe sentombi yakhe ufuna ngibahlanganise babe bobabili la kulesithombe esisodwa ngakwenza lokho ngiqala futhi ukuyenza le nto empilweni yami engayenza yazi yamgaxa ngisho kumgaxa intombazane la esithombeni yabo ngayenza yazi yamgaxa ngisho umgaxa intombazane la esithombeni nawo nakhona ngidobele so sithombe lesi basibona nabaningi nabasibona vele
uya nasevizitheni vele uskiphe evizitheni nasevizitheni amanye amaphoyisa aphinda sibone futhi abuza ngagcina nje sengaziwa like ijele lonke ukuthi kunomfethu ohlala ejuvenile odwebayo lapha yabo bekhona abanye abantu abadweba abakwazi ukudweba kodwa nami ngivumile mina ukuthi hayi iy'tshudeni zami zonke lezi ezinye ekudwebeni la bangafundiswa yimina. Asho khona lapho-ke ngoba yona indlela engagcina sengikwazi ukuhlanganisa ngayo yabo ukona ukuthi ngidwebe kanje abantu nami bekwazi ukuthi umuntu athi mase evisit ngimtshela ukuthi hayi mfethu ngiphatha cosmetic ne-roll on yabo lento leyo yabo mhlawumbe usungaphatha nembakama ke emboza yabo lento njengaleyo hayi qhubeka nje kanjalo sho kwazashaya isikhathi ngaqashwa ngaba ucleaners ngiqashwa linye iphoyisa nje la kaGumede la ngiqasha la ngenza ngaba ucleaners nakhona lapho futhi kuba ucleaners kwami isikhathi esiningi kuba ucleaners yazi nawe ejele kuyigugu eziboshweni yabo kuba ucleaners yabo kodwa mina akuvelanga ukuthi manje ngiqashwa ukuthi ngibe ucleaners singasheshe ngavuma manje ngavela ngathi ngisayocabanga ngathi ngisazocabanga aza aphendi kwaphenduka ngisho amanye amaphoyisa angibuka ukuthi ubali isiphi lesiboshwa sisazocabanga ukuthi ucleaners phenduka ngibuka bathi la ngibuke elinye kwakuyila kaSimelane wena nje wakaba isibongo wena yabo nje sami wakashizi manje awusifuna isipani uthi usazocabanga yabo lento le ngithi mina baba wami ngisazocabanga hlambe bengakahleli mina uthi ngase ngibe ucleaners yabo lento le leli phoyisa hayi ayikho inke leli ngiqashile hayi hamba uphenduke isigananda ulale njengesosha uphenduke njengesosha yabo nakhona phela into engibalekisayo imali liphoyisa leli ngiqashayo la ngaphakathi ahlahla imali baliqasha ube ucleaners likhanda spy yabo lento le ukuthi kumele ube spy yabo ukuthi ubophe yabo lento leyo mawubona ifoni nje siboshwe sinofoni izobika la kulona insanga izinto nje zamacala ejele yabo kumele uyibike la kulona yabo hayi ngiqasha khona njalo ngaba ucleaners ngaba ucleaners ke khona ngavuma ngoba ngakusasa ngavuka ngoba wangibiza ntamba mangilo engazi kuyena wangibiza sengibiza ntamba ndoda sekhuluma speaking njalo lapha endlini na press speaker abo ngingene endlini sekhuluma la endoda kanti manje wenze njani kanti yabo lento le ngithi uyeza la kumina ngathi mina hayi ayizokubona kusasa ekseni yabo lento le ngizokubona ekseni yabo hayi ekseni ngavuka hayi esethi hayi hamba oshanela lapha esethi angifuna ekuchazele wena ukuthi uyathatha isipani noma usithatha hamba oshanela lapha kuya cleanwa manje asale sengiba kanjalo ko cleaners yabo wangifaka ngenkandi ngabe ucleaners hayi ngabe ucleaners ngasebenza wacaca nami ngoba khona la ejele ngifika ngasha khona manje ngeke ngavelelwa khona ejele yabo ngifika yabo lento kuba kupofa ukukhanya ngebala yonke lento le ukufuna ngenqawo behlupho behlupho bafethu lapha yabo lento abafika phela baqhamuka ngalendlela baze ngendlela eright ba nice yabo umuntu afika hawe ayusi ihamba kanjani mfethu ngiyakubona wena uthi umjito ongenankinga wena umfethu oyikhululekele wena mfethu yabo khipha insanga ayasibhemela ngikabe yama umuntu kubhenywa kamnandi kodwa liyoba khona lelo suku lolo liyofika la khona ayoqhamuka khona yedwa ke esezoyibika kahle ke mfethu ngaye ngahlangabezana nje nezinto enje cha usilandise insizwe uyibika ithini kwenye insizwe ichaza ithini ithini inkinga yakhe awu mayichaza umuntu lapha uzofika nazo lokho kuphi izinto kodwa abonga lolu suku la khona esezoyibika khona kuwena uzofika nje kuwena kamnandi fika khipha insango kamnandi kanti hayi ijele lonke liyazi ijele lonke ukuthi namhlanje uzokushela lo mfethu wena uzokutshena namhlanje uzoyidela namhlanje uzobona ngokuthi njengoba ngithi ujele ukufika bafike nabanye nibheme nibaningi yabo usebazi ukuthi uzala kuwena bese beyafika nabantu bazi vele uzokubhemisa vele nibheme yabo kodwa lo suku la khona ezokutshena khona lolu indaba ekanje ngeke bafike nizoba naye nje nobabili ngoba bangafika abantu bejwayele ukufika bangafika kanti bayazi bonke ukuthi namhlanje lamanqamo namhlanje indoda izoyidela kuwena ayizofika futhi indoda hayi kamnandi kuhlale kubhenywe ukubuza imibuzo nje ukubuza izinto ezisinahla uzoqala kubuze eminyango nje yabo yala ngaphandle yabo uthi la ngaphandle manje buka kanjani yabo yonke lento leyo athi ixoxela yabo yozefika manje la ngaphakathi ke mfethu ke wena sithini uphila impiloni la ngaphakathi yabo nje ngiphila impiloni kanjani ngoba mina ngibona ngirelaxele na ngiphelele impilo engiyiphilayo nje ngihlalele nje kanje uyangibona ngifundi angidlali ibhola ngenza ilutho yabo lento lethi phela nami kube khona okwenzayo futhi yabo khona abadlali volleyball khona abadlali ibhola khona benzani khona obabona sebesemaphanelini uze kuthiwa kade benzani yabo lento le mina ngiyakuzwa yabo lento le first mina ngiyibona into engayenza kulezi zinto ezenziwa hayi la lezi zinto ezibalile ngiyibona into engayenza mina ngirathi nje fethu
kanje nje mfethu ngiyimina yabo right nje mfethu ngiyimina athi mfethu ngiyakuzwa mfethu yabo ukuthi yazini ayase mfethu ngikubona mfethu umjito right yabo umjito ongenankinga yabo umjito esingaphila naye yabo lento leyo into engiyifisa mfethu ngifisa mfethu singabambisana mfethu yabo lento leyo mana bra wami sibambisana kanjani indlelani yabo naze ngikwazi phela sibambisana kanjani indlelani mfethu yabo lento le athi cha phela mfethu yabo njengomfethu nje nawo like uma udinga usizo yabo lento le ngikusize makuthi nami khona usizo engilidingayo mfethu nawe ungisize nje yabo nje mfethu sisizane nje mfethu yabo lento le ngithi yabo nje mina bra wami oqala angina visitor mfethu yabo lento leyo ngingedwa mfethu ngina-accuse manje ngiyiboni mina into engingakusiza ngayo mina ukuthi ngingakusiza ngano na ngiyakubona vele nawe utrend uright yabo liningi usizo engalithola kuwena wena kodwa ungalithola kumina ngiliboni mina mfethu awungitshela into eyodwa nje mfethu engingakusiza ngayo ukuthi yini nje bafike engingakusiza ngayo bathi awona ayasiplezini izinto kahlahle ngekuyibala manje kodwa kuzobonakala ode khambeni kwesikhathi yabo lento le ukuthi ikhona into ongangisiza ngayo yabo lento le ngithi mina yabo nje problem ngiyakuzwa yabo lento le kodwa ukukhona nemqondweni wakho ukuthi ukhuluma amanyala ikhona vele emqondweni kodwa phela ngifuna aza ahlale kuyona lento yabo ufuna aza afike kuyona ahlala hayi wahlala kahlahle ayasi yabo bese kujama mina mnganami yabo kahlahle bese ngigcwele ngayo yabo lento leyo gcwele ngawe mfethu ngempela mfethu ngiyakubona umjito ongena story yabo ngifuna siyibambe nje mina nawe mfethu ubrand nje mfethu mina nawe sobabili yabo ngithi siyibambe kanjani bakhona phela vele abanye insatha agcine sengitshena hayi siyibambe njengoba noba yabo lento njengoba ngitshetse hey bra wami lalela ke mfethu ejibwe ngisho ikhala nalo khanje nalo muqa lo la umuntu othi bra wami lalela ke mnganami ngiyalela ngiyacela kube khona into ethe unganyusiza ungabi nodlame kube khona into esho njalo kumina ukuthi unganyusiza ungabi nodlame ngibuye ngiphinde ukuthi okay yazi nilalela ke bra wami ngiyacela mfethu yabo ngicela ukuthi lento leyo ngitshena yona namhlanje futhi uyagcina bra wami ungitshena lento yazi ungaphinde futhi uze kumina yazi mfethu ngiyacela mfethu yabo aphinde uze kumina waphinda waza kumina ngizokutshengisa ukuthi nami ngumjida bra wami ngiboshwe ngedwa ngina accuse yabo ngisuka kude kabi la ngisuka khona yabo lento leyo ngicela ukuthi ugcine ukuthi mina uzela kumina njengo out ophila indlela eqonile mina ngo out ke mjida ungibheke kahle nginengane futhi ngaphandle ekusamele ngeke kuyona wena mfethu yabo lento leyo manje yabo lento ngitshena yona emnganami hey ngaphinde nje mfethu ungaphinde ungitshene lento ngitshene ngiyacela ungaphindi ngoba soqabana angisengikhuluma lapho sengicangazela sengibanjwa namalimi weke lapho ngizithi ngiyabaseleka ngiyathukuthela njengoba ngimtshena lo muntu lento le hayi khona kanjalo hayi agcineke khona kanjalo yena agcine futhi angaphinde futhi abuye abatshele nabanye ukuthi alifakwa lapho okay wabatshena nabo akekho kwaphinde wabuya kumina wangikhulumela izini kanjani kuphela nje ilento le yakenzeka umuntu eseqala ke esejima ibhola ke futhi ngoba kunakona lama sports asejele la yabo lento le bakhona futhi abawasebenzisa nangalendlela erong yabo lento le sengijima ibhola khona into futhi esayakuyenzeka umuntu esayijimela ibhola engakazi ayo perform egroundini akawazi wayodlala namanye ama-team ama-section egroundini sayijimela ibhola esizezwa mina nomunye umfethu nawe ekhaya nje mina yesawumfethu samncane 195 yena yabo lento le 196 angimshiya ngo2 years yena yabo 196 lo mfethu lo naye nje umpompi nje njengami nawe usayikhulela nje asinantshebe futhi naye sobabili yabo nawe uyadlala naye grand nami ngiyadlala nami yabo lento asigakayi kodwa egroundini naye hawu sesifuna enye team sekukhona team esifunayo singakaze sangisho egroundini nifuna uthuli team esifunayo ifuna ukuthi siyosayina kuyona siyodlalela yona yakhona nayo le juvenile athi kuhlone ngama winger khona thina 3 and 4 khona 1 and 2 le team le iBarcelona yangale e1 and 2 yaziwa ukuthi ikhulu zakhona ke ephethe iBarcelona ke zinemali yabo lento le iboshwa lezi yabo kazi ukuthi zinemali yabo mawufika kaBarcelona uthengelwa ngisho ifoni yabo uthengelwa ngisho ifoni uphilisa of life yabo ungaphakathi ejele yabo mawufika kaBarcelona uthengelwa ngisho ifoni uphile ngisho of life lapha phakathi ejele futhi lama kuthiwa kuze ngesikhathi sokuthi kuthiwa okay lalelanga wena ayandabo lento nina bafite ezowenzeka lana ke nifuna eBarcelona ngaleni yabo eBarcelona lapha manifika akuzenzakalani la sohamba songena endlini sifike sishuka insanga yabo masibhema insanga yiniwe nezoshuka nawo uzoshuka yabo bese kuvele kuqhamuka ubaba uSimelane labo uSimelane uzonithatha nibambe hamba ufake emakhulu ukuthi ngale 1 and 2 yabo ngakusasa ekuseni ngakusasa niyobe seniyaphuma futhi lapha emakhulu ukuthi niyakhishwa futhi senihlale 1 and 2 seniyohlala lapha e1 and 2 khona nizomba niyobhalisa kwiBarcelona lapha register khona khulilekani ngizobe sengithengelwa amafoni lapha yana kutrain ngishaye of life hey ayibuka ngento ukuthi lesimo lesenginazo la sichalekile siyabona ukuthi siyafuna ngempela wena usune experience yaleto
Angizange ngoba usuna expert khona umuntu osekwawenzela imkhuba khona khona. umuntu osekwaqhamuka vele ngenzela izinto engingayiqondi mina la yabo lento le. Hayi, shini lana futhi ngiyambonza yamchaze nalento le. Hayi, phela ichaze lento yaje ichaze ngibatshe mina bafethu. Lalelana. Oqala bafethu, angikaze ngadlala ngisho egroundini mfethu. Yini ngispecial kangaka ngayo mfethu. Bese ngifuna iBarcelona bafethu. Izongithengela nefoni ngithengele ini. Ngingakaze ngayodlala ngisho egroundini yangibona ukuthi cha ngempela ngiyadlala noma nginjani. Hayi ngeke ngayibuka ukuthi hayi ngeke bafethu ayikhulekani bafethu ngisazoyicabanga mina. Athi hayi ngisazoyicabanga mina lento hayi ngayishiya nje futhi kanjalo. Ngayishiya nje futhi kanjalo nje kubona ngagcina ngingayanga. Ngabo ngathi ngiyabona hamba isikhathi iyona le ndoda le ngayibonisa ihlala ngale ngayibonisa ibanjwa olunye usuku ngathi kuthiwa ibanjwe nefoni isisizwa ngale emakhulu ukuthi hayi bangisabuya ke ngale yasale sihlala ngale 1 and 2 ngathi ngeze hayi sidlala iBarcelona le ndoda le sasibizweni sezo ndoda sidlala iBarcelona oh hayi okay oh hayi ngeza futhi Shice of Life ngale Shice of Life ngale vele 1 and 2 ziyakhipha ngalathi ne 3 and 4 kuthiwa isembonga mpisi ngale we 3 and 4 yabo ngale nje Piece of Life ngale 1 and 2 yabo hayi shoot khona hayi qhubeke lapha iphile nje mina bayadlala laba ngiphelele ngakho ukuhlanganisa njengoba sengiwucleaners kanjena shoot khambe ngolunye usuku lo cleaners sengizwana nomunye ufethu yabo wayehlala khona ngalapha kompangeni esikhawini yabo zwana sihlale sobabili na aqashwa abe ucleaners nabe ku dog support yena yabo abe ku dog support lapha ya hayi shoot khona leyo face lo sihlale sobabili ke endlini yabo lento leyo siyazwana naye yabo lento sihlale sobabili naye lo face nawe yakhanya futhi njengami yabo lento leyo kodwa hayi akuyinsizo hayi ke le engasithathi ke story ke lesena hayi akuyinsizo ke le yabo ikhanya nayo njengami le yankuthu yabo imile na ukuthi unezingane ngaphandle enizithu yabo nenengane ezithu yabo lento leyo wafisa hlala naye lo wafethu ke lapha endlini ke sesinefoni yabo siboleke enye ifoni omunye ufethu ngale yabo hayi ngileleke mina ebusuku phela ndoda le engihlanjwa ngihlana la isasanda kusukela ngaphandle yona yabo lo muntu lo ukuthi ofike waboshwa waphuma ngebheli athendele ngaphandle lamgwebe icala yabo esikela ngaphandle manje useyafika la so okay siboleke le phone kubafethi ifuna uyena vele kakhulu ifoni hayi thola ebusuku ngilalele mina ngila yena ubhizi ebusuku nefoni bize sithi iphoyisa malipatrola akanakile ubhekele ukhuluma nefoni lifele imbone lingamjumpisi limshiye kanjalo lihambe yena kumethe iminyango uyaqalaza ulibona iphoyisa selehla amayitebhisi lapha aqaqake iphoyisa lingibonile noma lingibonanga ashutha lingibonanga belizoyifuna ifoni phela bele ngeke lingiyeke lingibonile belizoyifuna ifoni yabo hayi kanjalo akusekuseni nakusekuseni siyavulela kamnandi siyehla siyobala lapha ya masipala grand sekuthiwa hey baba bahlala lapha 155 abamela bahlale 155 hawu sibanjiwe madoda hawu sibanjiwe suke sihlaliswaye ke lana base la uhamba manje khona semile vele lapha phezulu phambi kwendlu yethu khona semile vele alindile nje aloku insimbi manje alini makuqedwa kubala nje sekubizwa 155 seyaqala ngene endlini ayokhuthuza yabo sesiki exercise la elikhulu eliqinise ngaka salisika isikwela salisika ikwela ngeRaise usikwaso yifaka phansi ifoni silivale leli exercise alisesa ifaka phakathi hawo yatholakala kunjalo wayiphika lo munye umfowethu ngasihlala sibathathu komunye umfowethu wayiphika wathi yakahlangane nokhomba nabo cleaners bona bayazi ifoni yabo lento le sathathwa ke nalo mfowethu lo sayeswa phambili lapha sawofa kwensezi lapha emphelandaba kwaziwa khona ukuthi ushindu khona ukuthi kushindu safesa faka insezi lapha somadoda khumula nicathu sabe sikhumula amabhondo roza la icathulo zejele zathi ithafisi sikhumula amabhondo roza la kuthiwa indoda ihlala ilula inyawo zime kanje sayilula qaba malahla yasha malahla lapha bawu6 labantu laba bashintshana ngo55 la kuthina ukuthi uzoshaya u54 wakho useyahamba usabuya kuthiwa nithathaphi phone waphana no cleaners sithembe nina inini esinithembile inini futhi enenza izinto nje nithathaphi phone ngiyakutshela malume la qhasha igama laqasha kumina eqambele laqasha igama laqala engalisha igama sithatha kubani sithatha kubani hayi babe besiyeka lapho semthama yabo lento le kwakulo muntu lo wayiphika lo muntu lo lento le futhi hayi bangamlandela kakhulu bayamsaba
hayi ngisho ukuthi khona iphoyisa lamvikela lathi sinamanga phela amaphoyisa amanye ayavikelana laphana ayakwazi ukuthi likuvikele uma likukhonzile yabo likukhulumele futhi kwamanye yabo le nto leyo ngisho ukuthi khona kanjalo ke isithathe wena ufethu seyofakwa emakhulukuthi lapha e-isolation yabona so emakhulukuthi nofethu sahlala nje sahlala 4 days sesibizwa CMC sekumele siyo-charge excuse sesibizwa CMC sekumele siyo-charge hayi manje CMC masifika lapha ku CMC ngifike ngingacharge mina ngifike charge umfethu le ngihamba naye lo beshawa naye ngifike ngacharge complain umfethu uthi kanjani engacharge kubeni kuyimina engavuma ifoni ningayivumanga fake charge yena ngikanje mina kunaloko mina ngaphucwa nje kuphela nje u-A group mina ngaphuca u-A group mina angacharge nje kunje kahle uma ukuthi ngiyevisit ukuthi vele angina visit anginandaba kwanalo A group mina ngusebenzisi ngoba A group phela lapha uma u-A group umuntu wake njengoba sihle nje la etafuleni uyohlala naye kanje etafuleni umuntu wani nixoxe nibukane emawindini nibukane emawindini ku-A group yabo nihlala nje kanje nixoxe nidle yabo kahle ukudla nishare nje ukudla nidle yabo iphele u-B group kule nibona khona emawindini bese uthi u-C group qhamuka uyathatha uyahamba shuthi big group man ngizwa big group ngimbuka ngale windini umuntu ya yizo big group ha u-C group nje take and go uthatha uyahamba sawubona uhamba hamba yabo le nto leyo umuntu wake nithatha nje uyahamba ubhi nje niyohlala emaglasini nikhulume lapha ebhikeni A group siyohlala ndawonye hayi asiyibophe lana sesiyokhubeka kusasa.